तू किए कालो तो जीवन रो कालो कालो हाँ कालो ताऊ जीवन जीवन की रखो मुझे सोच रहा हूँ कारण मो खाली नखता खाइए से कोने चाली जाई थी रे धरिता ताले प्रताप चौकरे जीवन देवा पाई प्रस्तुत होइता अच्छे मु प्रस्तुत ताले उठेई गई मते मुक्ति दियो तेरे कुहा आउ केबे हिंदू नारी उपरे किंबा हिंदू रमणी उपरे बलात्कार के अभियोग आनी बनाही रास्ता कुहा मुस्पष्ट भावे कहूची बालक आउ सेपरी कार्य रे केबे ने पुस्तक हेबी नाही तेरे जा चली रास्ता सुना करी आउ केबे हे तते जेमिति मु ए रास्ता रे देखिबा को न पाए सकाले मु तो तंती कोना करी रक्त पी दिबी अयो मौसा मु तुमको बहुत दिन देखी आसुची तुम्हें मुंबर कही शेष को गोड़ तले पड़ी मुंडिया मारुछ बालक राखुछंती कहीं मौसा बालक जानो तो मु किए हां जाने लगा जाने बुझिला बाबू ये हला असल घर मंगा टाउटर आपन के बारे छाड़न तो नहीं फसी गले जे आउ धरा ना दियन किते बात के तुम बात तुम्हार परिचय भल भावे पाई पारिबो बालक तुम्हें आज जेन शैतान को पराजित करछ से दिने कलिंग राज्य को निया लगाई पाउंसा कर देछि सेति काई से राज्य राजा रानी हाथ से घुरी बुलुसन अवश्य से तुम्हारा आत्मीय हां आत्मीय की परि से ता बुझिबा बहु गुरुतर किंतु किछि दिन पाई दुए दुई को विच्छेद हो बोली ज्ञात हमारे सुनिते लगी से दिन प्रथम राति भी मन पड़ जाउची किंतु परिचय कैसे सीतार परिचय सत्यजित ने मृत्यु हां होई पर से मृत्यु किंतु से दुनिया चक्कर जीवित बड़ा शक्तिशाली से चाहे अन्याय प्रतिशोध हत्याकारी समूल उत्पादना आउ एपरि कटु भाषा प्रयोग करना किछि करि परबन जहा करंत तुम हस्तर जे लुहार बेडी आको जेवे लुहार बेडी तो पिटाई दंतु मु देखंती तू किबरि प्रतियुक्ति खेली जा अच्छा तले मु पिटाई दउची देखिबा तुमे मोर कोन करिबार अच्छा प्रस्तुत हो जा अच्छा ताहले बाहु जुदा हेबा ना अस्त्र जुदा आरंभ हेउ ताले ठेई काई
যাও এইবারে তোমাকে মুক্তি দিয়াগলা ଆଉ ଦିନେ ଯେପରି ଉର୍ମିଳାର ଆଶା ହୃଦୟରେ ଲେସ୍ ମାତ୍ର ଆଣିବ ନାହିଁ। ଆଶା ଉର୍ମିଳା ତୁମେ ଯାଅ ବୀର ଶତ୍ରୁର ପଛେ ପଛେ ଧାବମାନ କର ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଆଶା ଫଳବତୀ ହେବ ତୁମେ ହେବ ଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏକାକୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆସ ଉର୍ମିଳା বারংবার বিলজ্জা আজ সামান্য গোপাল রন্ধন করে গোপাল রন্ধন আগে করতে হত্যা হত্যা করে তো দেহটাকে আমার নাই যাও কিছু নাই যান যাও কিয়ারে মনুয়া আগ পছ করু বিচার আগ পছ করু বিচার আরে
ମଣିଷର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅଗ୍ନି ସମ କରି ସମସ୍ତ ଧନକୁ ଲୁଟନ କରି ନେଇ ଆସ। জি সরকার দলীয় দলীয় সমস্ত দলীয় কে কেন বিপদের সাহায্য দিও পড়ে আসুন পথে পথে ডকায়ত ভীষণ ডকায়ত ডকায়ত আর রক্ষা নাই বড় তাহলে এই বিপদ করি পড়ে যাই জীবন রক্ষা করে সবাই চলো দেখি রাখো শত্রুদের জীবন মেরে প্রাণ আসো সমস্ত ধনরত্ন লুটন করে নিয়ে আসো। দেখিব সন্তান বলা চালিয়ে দিবা পুরো মতে তোমার ঠারু কয় ভাগ দরকার কয় ভাগ অদ্ভুত শক্তি পরিবর্তে অসম্ভব তুমি মানে সমস্ত করে ভাঙিছ আর তুমি মানে দোকান করে বেশি মতে বন্ধে করিব সে আশা তোমার মনে ভুলি যাও দেখিব সদা সমাধান জমি রক্ত হচ্ছে ମୋ ଧାରି ସେମିତି ରକ୍ତ ବହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ବିନା ରକ୍ତ ଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆସ ମୋ ସହିତ ଦୁଃଖକ ତାରରେ ମୋତେ କୈଫ ଦିଅ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ରାଜପ୍ରସାଦର ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଭସ୍ମସାତ କରିଦେଇଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରଣ କରିଛି ନଚେତ୍ ତୁମର এই ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଙ୍ଗଟି ମାଟିର ମାଆ ସହିତ ତମେ ବି ଦେଖିବ ସଦା କେମିତି ଭାରତର ଭୂତଳରେ ସମସ୍ତେ ଧରାଶାୟୀ ହେବ ଧରାଶାୟୀ এই বালকর স্মৃতি সত্যি ওই বালকর ভূকালে সমস্তে বর্তমান এথা তুমি মানে সমস্তে ମୋ করে ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଯିବି ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତୁମ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୈଫ ଆଦାୟ କରିବି କୈଫ ସମସ୍ତେ ମୋହରି
ଆଶା ବ୍ୟବସାୟ ତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲଣି। ଖାଇଲେ ତୁ କିଏ କିରେ? ତୁ ତୋର କି ଛାନିଆ ହୋଇ ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ଧାରଣ କରିଛ ନା କଣ? ଖାଇଲେ ତୁ କିଏ କହିଲୁ ଆଘ? ଏ କାହାକୁ ଦେଖି କାହାକୁ କହୁଛୁ ଟାଉଟର ସାହେବ? ଏ ମତ ବପା ଚିହ୍ନିଦେଲା ନା ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କିରେ? ବାପା ବୋଇଲେ ଅଜାକୁ ଗୁଣ୍ଠେଇବା କଥା ତ। ହାଇ, କୋଉଠି ଅଛୁ? ନାଇଁ, ମୋର ବ୍ୟବସାୟ କର। ହଁ ପତା ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ମିଶ ଦାଢ଼ି ସବୁ କେଉଁ ଦିନଠାରୁ ସାଧି ସାରିଲଣି? ବେଶୀ ବକ ବକ ହନା। ବେଶୀ ବକ ବକ ହବୁ ତ ଚାଲିଥାଏ ବାଙ୍କୁଳି ଗାଡ଼ି। ତାପରେ ପିଟି ପିଟି ତୋର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମତେ ପିଟି ପାରିବ? ଦେଖି ତୁମ ଦେହରେ କେତେ ବଳ ଅଛି। ଦେଖିବ ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖିବ ହଁ ୟାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଦେହରେ କେତେ ବଳ ଅଛି। ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଇରେ ବାପାରେ ଛଡ଼ା ଏଇଟା କାଠୁଟା ନା ପଥରଟା ଇରେ? ପିଟିବ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ବୋଧେ ଆର କିଛି ହଲେ ହବନି। ଛଡ଼ା ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି କି ମୋ ବାଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି କେଜାଣି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି। ଆକୁ ଏଇ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କାମ କରିବ। ଆକୁ ଛଡ଼ା ଟେକିକି ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ମଶାଣିଆରେ ଟାପୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଠି ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପାରିବିନି ପାରିବି ନା। ଟିକେ ବଳୁଟାକୁ କଷିଦବା। ଯଦି ଟେକି ହବନି ନା। ଆଚ୍ଛା ଥାଅ ତୁମେ ତୁମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଡ଼ା କତାରେ ପକାଇ କଥାକୁ ଆତୁଳା ଚଢ଼ାଇ କରିବି। ତୁମେ ଯିବ କେଉଁ ଆଡ଼େ? ଆରେ କାକା ସାଲା ମଣିଷ ବେଶ ଧରି ଏତେ ବାଟ ଖସିଗଲାଣି। ଏ ଟୋକା ଖଣ୍ଡକ ଧରା ପକେଇବାକୁ ବସିଛି। এটা ইয়ে না রে ବାପା ରେ ବାପା ଇଏ ସେ ଯୋଉ ଡକାୟତ ଦଳ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲେ ମଣିଷ ଆଉ କିଏ ଉଦ୍ଧାରିବା କଥା? ଓ ନା ନା ଏ ଯିବା ଯିବା ମୋ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲାଗି ଆଉ। କଣ କରିବି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏହିପରି ଅନାହାରରେ ଅନିଦ୍ରାରେ ଜୀବନ ଧରିବି। ହେ ଭଗବାନ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯାଇ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଦରକାର। ଭାଇ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଏ ଯେ କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତୁ,
ଶତ୍ରୁର ପଛ ପଛେ ଧାବମାନ କରି ଶତ୍ରୁକୁ କର କବଳରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା। ଶୀଘ୍ର ମହାରାଜ ଶୀଘ୍ର ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ? ଆବିର୍ଭାବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ସାହସ ବାନ୍ଧ, ବଳହୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମରି ଆଦର୍ଶ ଫେରିଆସ ମହାରାଜ, ଫେରିଆସିବ। ତେବେ ଚାଲ ଭାଇ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନା। ঠিক হচ্ছে সরকারে তীব্র গতিতে ধাবমান করি সে শিকারীটিকে আঘাত করে। না না, ସେ ଶିକାରଟି ମୋ ଦିଶର ଆଘାତରେ ଆଘାତ ହେଉଛି। ସେ ଶିକାରଟି ମୋର। क्या तुम्हारा की जला का तुम ସମର ରାଗ ନା, ଭଲ କରି ଦେଖ କାହାରି ସର ଆଘାତରେ ସେ ମୂର୍ଖଟି ମୂଷାଘାତ ହୋଇଛି। वो आदमी अनेक झिकझिक मस्तो मुझको न पीछे पीछे हम अनेक बात हो रही और इससे से हमारा सरकार और शिकारी कौन हुई ସେ ମୂର୍ଖ ମୋ ଦିଶର ଆଘାତରେ ଖୁନ ହୋଇଛି। बदमाश आदमी तुम्हारा कहीं मानो तुम चलो ସମର ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି ବାକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ନଚେତ ଜାଣ ତ କଣ ହେବ? क्या हमारा जान निकाला वो देखिबा तू की रकम शक्तिशाली ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ମୁଁ ଯେ ନିରସ୍ତ୍ର। ମହାରାଜ ଏଠି ଅସ୍ତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଦିଅ ମୋ ହସ୍ତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ। ନିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ବେଇମାନ ଆଦମୀ ସମର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। अबे डरी काहे তোমাকে নেই কালি বাঁকা বসে বলি দেবে তোমার ঠিক উপযুক্ত বিচার আছে ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତ ନୁହେଁ, ହୋଇ ମୁହି ରାଜ୍ୟ ହରାନ, ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ହରାନ, ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନକୁ ଭୟ ନାହିଁ ମୋର। চল চল বেই মামলা ବାବା ବାବା କାହାକୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଉଛ? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାହିଁକି? ও তুমি চল কেন ধরে ওকে না সাপ ଅତିଥି ତମେ କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ସବର ଏକ ଭାଷୀ ଏକ ଜିତ୍। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ସେ ପରିଶେଷରେ ନିଜର କୋମଳ ଅଙ୍ଗଟାକୁ ମା କୋଳରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମାୟା ମୋହରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟତ ହରାଇ ବସିଛି। ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ଧନ ଗଲା, ମାନ ଗଲା, ଆଉ ଏଇ ନିର୍ଜନ ଜୀବନଟିକୁ ରଖି କିବା ପ୍ରୟୋଜନ? ଅତିଥି ତମେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମୋର ଅନୁମାନ ତ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ ଜଣେ ରାଜବଂଶଧାରୀ ହୋଇଥିବ। ତୁମର ଅନୁମାନ ଠିକ୍। ପୂର୍ବେ ଥିଲି ରାଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହୀନ ଚଣ୍ଡାଳ। ମତେ ଅଶେଷ ନରକ ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସାହସ କର। ନାଇଁ ଅତିଥି ନାଇଁ, ତମେ କାନ୍ଦନି, କାନ୍ଦିଲେ କି ଦୁଃଖ ହୋଇଯିବ ଦୂର। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ତମର କି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ
କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା ମୁଁ ମୋର ନାମ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ସତରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛ କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ରାଣୀ ମା ଖାଲି ମା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସମ୍ପଦନା କରନା ସୁମିତ୍ରା ସ୍ୱାମୀ କୁହ ନାର କର ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପରିଗୃହ